سلاوین گرم و هیوین دما خوش دگل دما گدیه لهفگاندنا کردان کرد کنکشن بوی هیوینا بابتین وی جارجی بدلی وابن بوی هیویه که ام کردان بگهین نه که سرحاتی و بویرن لجهان دقامن پیک گهورین داخل شمو جویره جه استدویا دنگ امریکا لواشنطن دی سی دید گلوب بین ران ورن ام پیک و وان بابتان ایرو تماشا بکن هەڵبژارتنا فەرماندارên دوو ویلایەتên ئەمریکی ئاراستەین سیاسیên کۆماری و دیموکراتان بۆ هەڵبژارتنên سەرۆکاتیە 2016 دیار dikin. Proseyê aştiya Imralî û têkeliyên Kurd û Tirkan serjin û wê bêne dariştin û gelo çima pirsa Kurdan bibe xema Amerîka? Digel cudahiyên siyasî astê tundûtîjiyên Iraqê bilind dibin. Vedîtina 1500 karên hunerî هاتبون دزین لألمانیا و یوتیوب یکم خالات موزیکی دابش دکال سر سترامبیجان سلاوین دوباره تماشاوانین دمی لهفگاهاندنا کردان کرد کنکشن لدو ولایتین امریکی نیوجرسی و ورجینیا هەڵبژارتن ji bo فرمانداران هات نکرین لنیوجرسی ولایتا پرانیا دموکراتان کاندیدی کۆماری دوباره هات هەڵبژارتن و لورجینیا ولایتا به پرانیا کۆماریان تێناسکردن کاندیدی دموکرات سەرکەتن ئینا نەها ڕێبازدانەرین هەردوو پارتیان وان ئەنجامان بەرچاو دەگرن دەما هەزرا هەڵبژارتنین سەرۆکاتیە ئەمریکا یا ساڵا 2016 دکن. li Bakûra Rojhilata Amerîka li wîlayeta New Jersey, fermandarê Komarî Chris Christie sanahî dubare hat hevbijartin li dijî rekebera xwe demokrat Barbara Buono ku senatûra wîlayeta New Jersey ye. Taybet ji ber ku pêşwazî li Serok Obama kirî, piştî li sala borî barova wêran kir, Sandy li wîlayeta New Jersey dayê. Christie yek ji wan kesin ku çaveretê te kirin bibîte ber bijarê Partiya Komarî li helbijartina serokatiya 2016. Li gotarekê da li şeva sêşembî, Christie gote piştevanên xwe ku serkeftina wî divê bibîte dersek û endamên Kongresê li Washington. I know that tonight a dispirited America, angry with their dysfunctional government in Washington, Ez dizanim Amerîka dilişkestî û tûreya ji ber karê hikûmetê li Washington û berê xwe didet New Jersey û dibêjitin erê bi rastî ev ew ya ez hizrê jê dikim erê rast e xelk wesa bi hevrakarî dike Emerîkiyên Efrîkayî xelkê welatên Amerîka Latîn xelkê bajaran xelkê gundan cotyar û mamosta rê bidin min ez bersêvê bidim belê em vê nadikin em pêk rekar dikin û heta ez fermandar bim ev kar dê cêbicê be. as long as I'm governor, that job will always be finished. Hilbijartineka dinya fermandara li başûrê Rojhilata Amerîka li wîlayeta Virginia hate kirin ku Demokrat Terry McAuliffe bi cewaziyeka kêm serkeftin bi dest anî beramber kandîdê Komarî Ken Cuccinelli ku ji aliyê komela herî parêzyar ya bi navê Tea Party ve dihate piştevanî kirin û êke ji rixnegirên tundên qanûna reforma tendirustiya Serok Obama. Te divayîn rêdanerê Demokrat dibêje radkirina Tea Party bu hevkirinê digel Partiya Demokrat renge êk bît li sedemên serkeftina McAuliffe li helbijartinan. They basically said, listen, we're not compromising. Wan got em ji ber dananê nakin heta eger Amerîka neşya qerzên li ser xwe bidetin û heta eger hikûmet hete daê xistin em qet ji helwestê xwe navegerin û niha rastiya pêşniyazên Tea Party hevşêweya rastiya bi rêvebirina hikûmetê û serederiyê ye digel aborî. Ford O'Connell rêdanerê Komarî dibêje helwesta Tea Party dê bîte sedem ku ew komala baladestî û piştevaniyê dest bide eger bi tinê her wek dijberên siyasî bimînin. 2014 is going to be a make or break year. 2014 dê sala serketin yan şikestina Tea Party be. Bara pitir ji ber babetên di hizr û bîrên dengderên Emerîkî da weka delîveyên karî, deyn û bernama çavdiriya saxlemiya Obamacare û eger Tea Party nevêt di vê rêkê de bimiritin, divêt stratîjiyek dirêj dem peyro biketin, an ku rêkekê bibînitin têra helbijartina bibetin û hukmî bike. Just trying to topple what it sees as mainstream GOP defectors.
لە هەمان دەمدا باژارە نیویۆرک بوو جارەیەکێ لە 20 ساڵاندا شارەدارێکی دیموکراتی هەڵبژارد. بیل دی بلاسیۆ سەرکەفتن ئانی بەرامبەر جۆ لۆتە یەکوماری. هەر وەسا شارەدار مایکل بلومبرگ نەشیا بوو گەڕات چارێ خو کاندید کەتەوە. هەرێز خەندان دەنگی ئەمریکا. تەماشەوان هێژان لە هەفتیا بووری ما راپۆرتێک درێژا بوو ژێ کۆنفرانسی ژێرناوێ ڕۆڵی کوردان درۆژهڵاتە ناوینە نوهدا. نوێنەراتیە پارتیا ئاشتی و دموکراسی BDP لە واشنگتن ئەو کۆنفرانس ڕێخست بوو. دە وێ راپۆرتێدا ما بەحسێ ناڤەڕۆکی پشکا یەکیە کۆنفرانس کردبوو. هێواریە هەمان ڕۆژە 28 چریا پێشین و دوو پانێلاندا تایبەتمەندان شرۆڤەکردان لەسەر پرۆسەی ئاشتیا ئیمرالێ و دیتنên nuh yên têkeliyên Amerîka, Türk û Kurdan. Erê peywendiyên Türk û Kurdan dê serjin û bêne dariştin, navnîşanê panêleka konferansê bi navê Rolê Kurdan di rojhilata navarasta nû de bû ku Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP li National Press Club li Washington rêxistibû. David Phillips, profesorê çareseriya nakokiyan li Zankoya Kolombiya got, diviya peywendiya başa Türk û Kurdan ji bo xizmeta Kurdan bête bikarînan. And because now President Barzani and Ankara have forged a close cooperation. لەبەر ئەوەی ئێستا سەرۆک بارزانی و ئەنکەرە هاوکاریەکی زۆر نزیک دەکەن، کاتی ئەوەیە ئەم چاکیە و ئەم پەیوەندیە باشانە بە قانزاجی کوردان بە شێوەیەکی بەرفراوان بکەوێتەوە. لە ساڵی 2012 تورکیا بە بەهای 13 میلیارد دلار شتومەکی بە کوردستان فرۆشتووە. کۆمپانیاکانی ئاوەدانکردنەوە 30 میلیارد دلاریان لە کوردستان بەگەڕخستووە. هاوکاری بەرفراوان لە بواری وزەدا دەکەن. پرۆفسەر دایڤید گۆت jî hevdem digel wêna proseyê aştiyê bi navê Îmralê pêtivî bi şêwazek nû heye, pişikdarên nû, demek diyarkirî, çavdêrî û rolê civaka nêfneteweyî jî. Wî guman kir Serokwezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan layenekî bawerpêkiriyê danûstandinên aştiyê bitin. When it comes to international issues, zero problems with neighbors has turned into a fiasco. کاتێک باز دێتە سەر پرسە نێونەتەوەیەکان، سیاسەتی زیرۆ پرۆبلم لەگەڵ هاوسنوورەکان گەڕاوەتەوە بۆ شکستی گەورە. بێجگە لە کوردستانی عێراق، تورکیا کێشەی لەگەڵ هەموو لایەنەکاندا هەیە. ڕەقنە لە ئۆردوغان دەگیرێت بە هۆی نزیکبوونەوەی لە ئیخوان الموسلیمین و پشتیوانیکردنی لە حەماس. Tevî rexneya Profesor David Phillips li siyasetên Erdogan lê ew bihîvî bû bi piştevaniya civaka nêfneteweyî û bi taybet Amerîka, proseyê aştiya Îmralê dê çareserî be ji şerê hikûmetê û PKK re û di qazanca her du aliyan de be. Endamê wanê yê Parlemanê Tirkiye ji Partiya Aştî û Demokrasiyê tê BDP Nazmî Gür pêdaçonek bi peywendiyên Kurd û Tirkan de kir di dîrokê de got, خراپترین قۆناغ دەگەڵ دامەزراندنا کۆمارە تورکیا بوو چونکو حاشا ji mafên gelan kir lê niha qonağek nû li cîhanê dest pê kiriye. هەتا کوردەکان ئازادیان نەبێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، هەرگیز ئاشتی و تەبایی نایەتە دی. دەبێت ئەم تێگەشتنە هەبێت و هەر لایەنێک یان هێزێک بەرژەوەندی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەبێت، دەبێت ئەو ڕاستیە لەبەر چاو بگرێت. پارلەمانتار نازمی گوێر گوت BDP keyf xweşe bi peywendiyên mukimên Enkerê û Herêma Kurdistana Iraqê lê rêbaza digel Kurdên Rojava wêrankariye eger çî tiviya ew jî ji bo xizmeta tenahiya herêmê be. I do believe that good relation like Southern Kurdistan. من لەو بڕوایەدام پەیوەندی باشی نێوان باشووری کوردستان و ڕۆژئاوا ئاشتی و ئارامی بۆ تورکیا دەهێنێتەکایەوە. سنووری درێژی لەگەڵ سووریا لەژێر کۆنتڕۆڵی کورداندایە. دەبێت تورکیا ئەمە تێبگات، بەڵام بەداخەوە پشتیوانی گروپی جیهادی دەکات کە نائارامی لە هەرێمەکە تا دروست دەکەن. نازمی گوێر ئەندامێ پەرلەمانی تورکیا گوت نەها دەلیڤەیە ڕاست و درستە ji bo daraştina destûrê nû yê Tirkiya mafên tevaya pêk hatin welatî dabîn bike. Di heman panêlê de ya li jêrnavê proseyê aştiya Îmralê erê peywendiyên Türk û Kurdan dê serjin û bên dariştin, rojnamevan û nivîskarê navdarê Tirkiye Cengiz Çandar got Kurd ketina qonaxa dîrokê bê şiyaneka nû ve û ev dem demê Kurdan e. û proseyê aştiya Îmralê eger çî rawistiyaye lê her heye bêkêmasiyên xwe ve jî. One major element is یەکێک لە خاڵە گرنگەکان دیارینەکردنی وادەیەکە بۆ کۆتایی هێنان بە پرۆسەکە. کۆتایی هێنان بە پرۆسەکەش ئەوەیە دان بە مافەکانی کورد بۆ خودموختاری بنرێت.
خاڵێکی دیکە تورکیا تێڕوانینی کێڕۆنی بەرامبەر ڕۆژاوا هەبێت چونکە پرۆسەی ئاشتی ئیمرالی هاوکات بوو لەگەڵ پێشهاتەکانی ناوسووریا و پەیوەندیشی پێوە هەبوو. و زێدەباری ڤێراژی ڕۆژنامەوانی تورک جەنگیز چاندار گوت کێماسیên دیên پرۆسeyê ئاشتiyê hene nebûna layinê siyê yan layinê çavdêrê cêbicêkirina pêngavên aștiyê eger dest pê bike dibe. Layinê diyê giring ew e ev proseya li qonaxa diyalogê ye beref qonaxa danûstandina divê here çunku heta niha jî diyalog di nêvbera serokê dezgeha zanyariyên Tirkiye de û rêberê PKK Abdullah Öcalan de ne û bi fermanên Erdoganîn. Michael Gunter profesorê zanistên siyasî li Zankoya Tennessee State got Öcalan dikare weka rêberê PKK û layinê danûstandina bimîne dema ew hêşta di zîndanê de ye. بەڵام ئەگەر بیەوێت داڕێژدەری وتوێژەکانی ئاشتی بێت دەبێت بارودۆخێکی دیکە دروست بکات چونکە خۆی کوتوێتی ڕێبەرانی پێکەکەی لە قەندیل بەرامبەر بە پرۆسەی ئاشتی ڕەشبین و بە قسەی وجلان ناکەن بۆیە ئەم پرۆسەیە بە دڵی کوردان نییە چونکە تا ئێستا ئەو نیازی نەبووە مافی کورد لە دەستوردا دەستەبەر بکات و هێشتا دەوڵەت کار بە یاسای دژە ترۆر دەکات کە هەزاران سیاسەتوانی کورد بەهۆی ئەوەوە بنکراون. Hevserokê Partiya Aştî û Demokrasiya tê BDP Selahedîn Demirtaş got danûstandinên aştiyê dû layenin û eger qonaxa êkê bû avakirina baweriyê bitin divê di qonaxa bê de layenê sê hebitin. Türkiye'de hükümetin bugün ئێمە ئەم شتە لە تورکیادا نابینین هەمیشە حکوومەت بیانوو دێنێتەوە و هەوڵ دەدات خۆی لە بەشداریکردنی لایەنی سێهەم لەم پرۆسەیەدا لابدات بەڵام ئێمە ناهومێت نابین چونکە سەرکەوتنی ئەم پرۆسەیە بە زیانی هەمولایەکە ئێمە هیوادارین کە کۆمەلگای نێونەتەوەیی لەم پرۆسەیەدا یارمەتی تورکیا بکات. Birêz Demirtaş got jî BDP piştevaniya Öcalan dike di vegerandina gerîlayan de ji çiyayan bo nav bajaran. Endamê berê Kongresê Emerîkî Lincoln Davis got ji ber geşekirina Tirkiye ew bûye layenekê dabînkirina aştiya herêmê û hevbenda Amerîka û dikare rolekê mezintir bileyze di çareserkirina pirsên herêmê û rojhilata navîn de lê got jî ew bêhîvî bûye çunka hêşta Tirkiye ew rol neleystiye û çendîn pirsgirêkên mezin hene. Balyozê berê Amerîka li Tirkiye û li Iraqê James Jeffrey gota konferansî niha Amerîka ne agahdara piraniyek çi li Tirkiye yan li her cihekî dî li rojhilata navîn tagirê dabeşkirina welatekî bitin lewan ji bo Tirkiye serketina proseyê aştiya İmralê qazancek mezin e. ئەم پرۆسەیە نە تەنها وەڵامدەری ئاگربەز لە تورکیایەکی ئارامە بەڵکو سەنجی تورکیا بۆ جیهانی دەرەوەش زیاتر دەکات و ئابووری دەباتە پێش سەرمایە گوزاری بیانی وەگەردەخات. ئەزمون نیشانی داوە ئەو وڵاتانی ئەو ڕێگا دەگرنەبەر نەتەنیا لەباری نێوخۆیی بۆ نمونە ئابووری قازانج دەگەێنێت بەڵکو لە ڕادەی هەریمیشدا پێشکەوتن وەدەست Eger diplomat û siyasetvanên Emerîkî bi eşkereyî nebêjin ka çawa Washington berê xwe didet pêşhatên li Tirkiye lê ew hevbîr bûn ku rolê Amerîka dêgiring bitin heta eger ne layenê sê bitin ku her alî pişikdariya layenê sê ji bo serketina proseyê aştiyê pêşniyaz diket. Belê temaşevanên hêjama got konferansê li ser Kurdan li Washington bi destpêşxariya Partiya Aştî û Demokrasiyetê BDP bû. Ev ca pisyara me ew e kengî BDP hatiye damezrandin. Li sala 2008 2005 yan 1997 heta dawiya bernamê digel me bimînin ji bo zanîna bersiva rast. Bîneran mixabin demek bi zehmet bi ser Îraqiyan re derbas dibe. Teqînên xwekujî û hêrîşên çekdaran ev sal nêzîkî 5500 kuştiyan li dûxwe hêlane. Ev e bilindtirîn jimara qurbaniyan e ji sala 2008 were. Di vê raportê de em ê berê xwe bidin egerên bilindbûna astê tundûtîjiyên Îraqê. پاشماوەکانی دوای تەقینەوەی ئۆتۆمبیلێکی بۆم ڕێژکراو لە قاوەخانەیەکی باشووری بەغدا پاک دەکرێتەوە. لە نێو شوشە و شکاوەکان و خۆڵ و خاشاکدا حەوزی ئاوی ئۆتۆمبیلی ئاگرکوژێنەرەوەکان لەگەڵ خوێنی قوربانیاندا تێکەڵ بووە. لە سەرانسەری عێراق قاوەخانە و چەشتخانەکان دادەخرێن کاتێک دەبن بە ئامانجی هێرشی تیرۆریستان. کەسێکی وەکو ئەحمەد کە بە بەردەوامی دەچووە ئەو قاوەخانەیە جگە لە پرسەگێڕان بۆ لە دەستدانی هاوڕێکانی
پرسەی ژیانی ئاسایی خۆشی دەگێڕێت. لێرە گردەبووینەوە بۆ قسەکردن و پێکەنین خەڵکی گەنجی وەک گوڵ لێرەدا کوژراون بۆ تاوانیان چی بوو؟ ئەم پرسیارانەش پرسیاری هەزاران خێزانن لە سەرانسەری عێراقدا. حەیدەر ئەلخوئی لە ئینستیتوتی چاتم هاوس بنکە لە لەندەن دەڵێت ئاستی توندوتیژەکان جیاوازە لە دیمەنەکەی ساڵی 2007 ناکۆکیەکانی نێوان سوننەکان و شیعەکان. ئەوەی ئێستا ڕوودەدا هەمان شت نییە زۆربەی ئەو توندوتیژیانە لەلایەن ئەلقاعیدەوە دژ بە سوننەکان و شیعەکانی عێراقی ئەنجام دەدرێن. ئەلخوئی هەروەها دەژڵێت حکوومەت بە ڕێبەرایەتی شیعەکانیش بەو جۆرەی کە وەڵامی توندوتیژەکانی داوەتەوە ڕەوشەکەی ئاڵۆزتر کردووە. ئەلقاعیدە لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی سوننەکاندا چالاکە وەڵامی حکوومەتی عێراقیش لەو ناوچانەدا وەڵامێکی توندی ئاسایشیە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی تووڕێی و ناڕزایی سوننەکان زیاتر بێ نەگە ئەلقاعیدە بێگومان ئەمە ژیانی بەهێزبوونی ئەلقاعیدە. ریچارد کەمپ سەرکردەی پێشووی هێزەکانی بریتانیا لە ئەفغانستان و عێراق کە ئێستا لەگەڵ ئینستیتوتی ڕۆیال یونایتد سەرویسز کار دەکات دەڵێت حکوومەتی عێراق هەڵەیەکی استراتیژی تری کردووە. باخیان بە ئەنجومەنەکانی ڕابوون نەدەدا کە لەو میلیشیا سونانە پێکات بوون ئەوانەی دژی هێزی ناتۆ و بەریتانیا و ئەمریکاش بوون بە جۆرێک ڕابوونەوە هەڵوێستیان گۆڕی بوو لەوانەیە تەنها ڕێگەی کاریگەر بوو بن بۆ سەرکەوتن لە شەڕی دژ بە یاخی بووان. هەڵەی دووەمیش نەهێشتنی ژمارەیە لە تۆڕی زانیاری ئەمریکا بوو کە زۆر کاریگەر بوون هەروە نەهێشتنی دەسەڵاتی هێرشکردن لەلایەن هێزە تایبەتیەکان و فڕۆکەکانیشەوە. حەیدەر ئەلخوئی دەڵێت شەڕی ناوخۆ لە سووریای دراوسێژ گرفتەکانی عێراقی قوڵتر کردەوە. ئەمە ڕێگە خۆشکردنە بۆ جیهادیەکان پەرە بە دەسەڵاتی خۆیان بۆ تەواوی ناوچەکە بدەن و نمونەکەشی ئەلقاعیدەیە لە عێراق کە بە فەرمی لەگەڵ ئەلقاعیدەی سووریایەکی گرت ئەمە ژوای کرد تواناییەکانیان زیاتر بێ بۆ جم و جۆڵەکانیان. سەرۆگۆزیری عێراق نوریێل مالکی لە هەفتەی ڕابردوو سەردانی ئەمریکای کرد و داوای هاوکاری لە ئەمریکا کرد لە شەڕی دژ بە ئەلقاعیدا. بەڵام ریچارد کامپ دەڵێت سەرۆگۆزیری عێراقیش خۆی دەبێت هەندێک بەرپرسیارەتی بگرێتە ئەستۆ بۆ ئەو بنبەستە سیاسیی لە عێراقدا دروست بووە و ڕێگای داجارێکی تر ئەو کۆمەڵە تیرۆریستە پێگەی بەهێزتر بکاتەوە. زۆربەی ئەو کاتی کە بۆ بەڕێوەبردننی وڵات پێیدراوە بۆ بەهێزکردنی خۆی بەکارهێنا گوێی نەدا بە داواکاری سوننەکان و کوردەکان بۆ کەمکردنەوەی دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندی لەوەش گرنگتر مەبەست کەمکردنەوەی دەسەڵاتی ئابووریە. لەم هەفتەیەدا یاسادانەرانی عێراقی دەنگیان بۆ پرۆژە بڕیارێکدا بە مەبەستی ڕێگا خۆشکردن بۆ هەڵبژاردننی گشتی لە مانگی 4 داهاتوو. کاربەدەستان هیوادارن ئەمە ببێتە هۆی نەهێشتنی بنبەستی سیاسی و مەترسیەکانی گەڕانەوە بۆ شەڕی تایفی. هێرۆ زەنگەنە دەنگی ئەمریکا. بەلێبینەران لە ئەڵمانیاژی کاربەدەست دەبێژن وان دەست بە سەرنێزیکی 1500 کارên هونەری دا di malekê li bajarê München yan Münchda girtiye ew karên huneriyên bihadar ku tabloyên Picasso, Matisse û Chagall di nav wan de ne bitire ji heftî salan windan ew hatîne dizîn wesa diyara ew milk û samanê binemalên cihûyan bûn. Werin pêk ve em vê raportê temaşe bikin. گووارە ئەڵمانیا بناوێ فۆکس ڕاگەهاند گو خودانێ ئاپارتمانێت میۆنێخ کۆرنیلیۆس گۆرلەت پارچە هونەرێکی کەڤنارە ji babê xwe bi mîrat bir. Babê wî Hildegard Gurlitt rêveberê mûzexaneyê bî li ser demê naziyan û karê wî firotina kevalên hunerî bî li dervey welat. Lê wî hindek ji van kevalan bo xwe hilgirtibîn. Bayvdarekî hikûmeta Almanya gote peyamhinêran dozgerên wîlayeta Bavaryan bi zavê dikin piştevaniya hikûmeta federal werbigirin ku ev parçe huneriyê ser demê naziyan ku hatibîne talankirin bikevine berdestê şehrezayan. Lê wî nemande li rapora govara fokus kir ne jî rastiya wê piştrast kir. Em hikûmeta Almanî dusê mehin agehdar bûn û ji ber wêne em zanyariyan eşkere dikin û em hewl didin alîkariyê berdest bikin bi terxankirina şarezayan. Şehreza dibêjin 20,000 parçekevalê huneriyê serdem ji bikir û firoşên cihî yên serdemê Almanya naziya hatibîne dest bi serdagirtin û heta niha gelek ji wan jî nediyarin. Lê gel hatine dîtin wê ji aliyê binemaliyan ji ginêta xudanê waniyê resem ve bêne daxwazkirin. Rutger Mallow,
نێنەرێ کۆنفرانسا ڕێخستیە Jewish Material Claims لألمانيا. فایل گورتلت برفرهیات زینا ڕێخستیا کارên هوەری دیار دکاتن و هەروەسا دزینا بەرهەمên بەهادارên تایبەتên خەلکê li ser demê naziyan ku tevaya wan samanê cihûya bûn ji bilî wê ew diyar diket ka çend nezelalî di bazirganiya karên honerî de heye. گۆڤارا فۆکس ڕاگەهاند گۆڤەدیتنا van parçeyên هوەری li demê vekolîneka pirعedetî di şemendefirekê da çêbî ku li sala 2010 ji Swîtzerland diçû Almanya. Karbidestên gumrukê Gurletiyê heştî salê dît ku 12,000 euro li gel bîn ku we pê diçû diravê firotina yek ji kevalên hunerî biye ku li geleriya Swîsra firot dibit. Ev parça kevala di apartmanê Gurlet de hatiye vedîtin, texmîn lê tê tekirin bixayê wê pitir ji 1 milyar dolaran be. Malo dibêje divê ku ev kevala yek bi yek bêne vekolîn û zanyariyên hûr û kûr li ser bêne tomarkirin û li bingehê zanyariyên dî boğ bêne hilgirtin. Fatih Sindî, Dengê Emerîka. û li dawî temaşevan hêja û dizanin niha YouTube bûye rêka herî bisanahî ji bo parvekirina mûzîkê li seranserî cîhanê. Vê bernama internetê ya kampanya Googleê şahiyek ji bo berêkaniyê û xelatkirina mûzîk û stranbêjan lê New Yorkê rêxist. Di bernameyeka nayab da navdarên bi berhemên xwe YouTube navdarkirî gihan hev û vê dezgeha internetê ya ser bi Google ve çend ciwan hunermend û mûzîkjanan xelatkirin. Stranbêjê rap eminim bi hunermendê salê hate navkirin. Grupê Girls' Generations yê Kuryaya Başûr xelatê vîdyoya salê bir. Stranbêj û mûzîkjan qenciya YouTubeê jî li pêş çav digirin weka rêkeka bisanahî ji bo gihandina tevaya rengên mûzîkê ji her guşkekî cîhanê û lewan bûye jêderê herî dewlemend û geşekirî û cihê radyo û televîzyonan girtiye. Bîneran bersiva rast ya pirsama ka kengî Partiya Aştî û Demokrasiyetê BDP hatiye damezrandin li sala 2008 2005 yan li sala 1997 bijara yekê rasta BDP li sala 2008 cihê Partiya Civaka Demokratîk DDP girt. DDP ya li sala 2005 hatî ragihandin cihê Partiya Gelê Demokratîk DHP girt. DHP jî li sala 1997 hatibû damezrandin. Ev partiyên Kurdan li Tirkiyê dihatin bendkirin ji aliyê hikûmetên Tirkiya ve bi tawanên piştevanîkirina PKK Partiya Karkerên Kurdistanê. Temaşevanên hêja hûn dikarin vê bernamê û çendîn bernamên dî raportên vîdyoyê galeriyên wêneyan hevpeyvîn û babetên dî jî li ser malperên Dengê Emerîka yan Dengê Emerîka temaşe bikin. Facebooka me Kurd Connection ایمیلا me jî kurdconnection@voanews.com. Heta heftiya bê dexîrê şevo û stafê li hevgandina Kurdan hêviya xweşî û silametiyê ji we re dikin.